Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor bermankasni. Uba HS Shila, ublong Chief Executive Member ka KHEDC hakalai potrik unaitung. Ulalai yakendo uba Preston Tensong, ublong sembut Menteri Rangba Kajela, ban kerpat ka sorkar bahkan penstet na kebentaban ai jing menjer ya ka Khasi Hills Autonomous District, Khasi Social Custom of Lineage, Second Amendment Bill arajar kat pra, bala menjer dangshen da ka ying dorbar ka KHEDC. Kumman chukudau ka Khasi Hills Autonomous District, Khasi Social Custom of Lineage, Second Amendment Bill arajar khat pra bela busut thamai ya ka kendon 3D ha ka Principal Act ka kedau ba kanu ka kenthai khasi bai shongkurem bat ubom dei khasi bat kumju ru ki khon bami nakani ka jing shongkha on khainno ba kim dei shu ki khasi bat kindo no ya ka jing thu kum ki khasi bat ya baro ki jing mentoy kum ki dekhot ka jai menriu khasi ha ka ba kin omla shu ban kam ya kanu ka hok na kanu ka ang. Kemudian kejing sengau, selama abang ila ai, ketika bentar juga government kan haban study, kan pergi bil ke orang gubernur, mulai ibu orang gubernur, tanggalang ba, di kalau komisi mana ai, bat bagi isu, buat pergi kejing kerpat ini, bat pendap kam keluar, nama government abang yo iki bil, di ban study ya, kita bahkan ajukan pat gubernur, syukur gubernur, kita kimia kita ke prosedur, di musim kualiti buat orang M ni hot. Tang bagi syok ba di ben le khap kloi namar ba kapil kalong ba don kam na ka benta ka jing mentoi jongka ki bai ba jui ya dir mi la ban i bai di ben le kloi ya kata ti la kular yang mangin ngin study kloi ka bala e ni tin rei ben ong ban ai asen de ben ma ya kata te kam pat mi tingi kwa ba ya government kan pendep kloi ya ka kam ka kan de ben slim kan balada don kanu gejing duna ni kanu bari jing penbek ni kanu ru mod kadi ban le kloi kita kena bangila ban suku dan country specially kani iki scheme baro ki ba ki bill baro ki bangila submit menchua kani kalong topmost important kalong urgent but kalong kerpang ti kumta deputy chief minister ya kata ula sngam bagi ampu ya kata kerkios ya kidu ki bil adem ya thok menchuangi pidiang ila sultanat la de menuru ki khod ki ba ki pa ki de khar ki de pareng ila pidiang ki de jai berdiri hand spot nang ni sakman lagi sko persya kata ki kwa ba ki jai berdiri ni kan tu kita ki rangba ki bawang ba de ben pe ya ka sex ratio kita ki de ki nongshun jo ki jai berdiri ki bawa daw da kata ba ngai men de ki keren pi di ban keren ya ki jai berdiri tang da ka clear jing start ab keren ka position jo ki jai berdiri ni menta ka dan kam ya ka jing da ki samla jigi kawan rumah piong umbet ki samla jigi ki rasulai piong umbet ki samla jigi ki le ka bon piong umbet ni thau ka ai piong umbet le ai ban kam ni da ya jai berdiri kani ka ri jogi ka di ban ne jai berdiri pasi jogi ka di ban ne ini ki ba don dau ki ba dang wat dau ya ni ki de ki bri ki pam don show ka jing sko khasi ta ka de ba sha pai ba de ban so tho e ki de ki bri ki ba oppose ka ni ka bill pai ba khasi jai tia jogi uri ban bu kerteng jogi lanu ru menung phai chiki kinu ki bo odong ye ke bil kata ki penwit nang nu ka daw tang ba ki don la ka jong ki interest ki joki ki la banai ka daw ka ba sultanat ba kata de ban pediang ya ke bil de ban sign de ban bi yin support ya ka jingelang pai ba jong ka jai ban riu khasi benar jogi naraka sarkar ka pediang naraka supreme court ka pediang lakari india pediang mengiu khasi in pen scam ya kan ni ka ai kata kaba kejimut juga kalau hadu kata we have got every right to safeguard the identity of the Khasi. Nobody can stand on the way. Dalam semua palat ia kata, dalam ki orang em ia kata kamu dalam ri India ko orang ngim kuat ia kata tengimi no ri India. Tapi berlong hadu kata non manu belak ban stop ia kan dia. Bagi protect ia kecai bantu Khasi. Armilian ngim don. Mentah apa Assam kila pendan kami ke NRC about 2 crores ki someone patch ni mantan lomba jongpina ni ka ban ong ba kada se council kan check ya kitu giran ba ashtong ki ba ai kulmar ya certificate marna asam mentakin someone position ni nilai asmo ba kila asitang ban di ki certificate mut kitu ki badi ka mutang sulap iwe kila du no ki jong ba ashtong kata ka ba kada se council kan le mantan marba tang spentri kami kan diga NRC mantan mut jing ba kan sini ki ban lechung khai bri jungi ki bon ba dan ni tin mata daw kani kalau timely bahagian ni ke jurah jungi bil kitu baru ki ba oppose ni ke bil on any ground
ilong nongshun ya kajai menteri masih tin ka kerpat ya kalian joko sarkaru kanum penslam ya kini hot ka ke deputy chief minister Ukraine ba ngidar lai tuli ke council kamtam ka khasi hills but giant hills kidan kamban bankan long kaju kita ka long sha ka ba dei tingin ni kendu yo CM jo giant hills ba ko giant hills ru kile ya kan ka ju kanang ba kan wan ka ji macam number define khasi ka ju ka definition define kya ka de ju ni ka ju ja pendiri ni ha mun ra ka ju ka legislation ni ka ik ba deputy chief sar peni ka de what ki naga goro hills this council ru kila wan ra ka ni ka ai muchwa kili la khang nan bat senran bat the te mon ngilong in line bro like ligi this council ni ka kren biak sa sin ba munu omnon bala ban stop ya ka ni bala ka ai ka khang ong pi mene ki samla ki ka unu ma ong bit kira asloi rumbit bagi ingin tahu mi dak ai rumbit kata kalau too much ketika ai ketika bil ka bagi wan ra kadang dei ban trikam